ifisa sengathi angasebenzisana eduze nabaholi bamabutho umntwana waminya nenduna umhlongo yabisisho ukuthi umchunu unesizwe ahamba naso sibiza ukuthi amabhinqa wasethi umchunu kena uyinkosi yamabhinqa angithi siyamazi macingwana unamahlonyanyana nje namhlanje angazi kwenzekeni uyazenzisa kodwa ingonyama yabesimbeka ukuthi lo mphakathi okuthiwa amabhinqa asiwazi ukuthi uphethwe ubani asiwazi futhi ukuthi ulawulwa ubani siyamuza umacingwana mayethi umongameli wawo kodwa kazabekwe uyinduna wayibeka induna yayibeka ngaleso sizathu ingonyama besithi ke umacingwana akabe omunye walabo abazohola lelo butho lamabhinqa usemthethweni esebenzisana nomntwana waminya nenduna umhlongo ithi ingonyama icela ifisa ukuthi ngethule usemthethweni ungizwe ukuthi simazi ukuthi noma ekhuluma lapha hamba khona noma efika lapha afika khona kodwa ingonyama yamazi siyaphoxeka ukuthi uhamba yedwa namhlanje besithi phela uzohamba nawo amabhinqa akhe lawa hamba nawo abafaka oBrentwood asiboni ngisho yedwa nje masazi bavunule namhlanje ikhona imehlo liphekile ithi inganyama yezinduna zakho ngizwe ncanani bayede angazi uma ngizosamnikeza ithuba kabingelele nina wesilo sathokoza kakhulu wena wendlovu bayede ngithokoza kakhulu kumsimude uvele ngeselubomvu phethe kwaMaster Maqatasi ngithokoza kakhulu kwendlula mithika kithi kwaZulu ngithokoza kakhulu kongangeyintaba kongangezwe lakhe ziyakhala manje ngithobe kakhulu ukubona inkosi emeya engayibekayo nami ngibeke esigangeni nje ebusilo sizohlawula bayethu sabe sibekani egangeni nje ngokubuka ubusizwe ukuthi awu insizwe yama kahle kuleli yasango yadlula umatshingelani bese sibekana nje ukuthobeka kakhulu ukuthi ikhona inkosi emeya elapha baba Mathe futhi ukhonjwa kahle esikhondlweni ngiphinde ngibonga umkhaya wami lapha udokotela uMahlaba uphinda bongqongqoshe kaSemculture lapha kwaZulu Natal futhi owazi inhlese nomongo walesi sifundazwe kubalekile ukuthi uhulumeni abeka abantu abasaziyo ngoba abangasazi ngoba sengale sikhuluma kabi kanti abasazi ngiyathokoza kakhulu baba Mahlaba amakhosi asendlunkulu akhona phakathi kwethu zinduna namabutho onke ngiyathokoza kakhulu ubaba umhlongo ubaba umntwana wasendlunkulu ubaba uVanana isilo singithoza ngendlela sokuthi cha naba obaba okumele ngincele kubo ngoba kubalekile ukuthi imbiliso ekhona njengamanje ivubela utshwala obuzayo ngithokoze kakhulu ukubona isivivane intombi kanye nabangangwane bekhona lapha bezolokotha nokubusisa into enkulu kangaka eyenziwe ngonyama esigodlweni sasemachubeni ngokuyazi bethu bethina silo sizingane esikhula sikhasa siqala ukuyilokotha khona lapha ngibona semkhanya kude ngaphansi kwenkosi uTembe ngiyabonga kakhulu ukuthi isilo sikulokothile lokho amandla umuntu awadliwa kwaZulu ingonyama ukuba iphakamisa inkosi ngalona hlobo kuyinto enkulu ngiyathobeka kakhulu ngiyathokoza kakhulu ngwelenyama ngokwenzile ngiphinde ke nami ukubonga kwami unye kuphela nami ngifuzene bayede ngoba uyena oyingqole yethu siqhathayo umfuza kwami akudadazwa akunkantwa uhlalwe emaphuzweni ngakho ke kwami ukubonga ngithobeke
ngithi olongange intaba ngizokwenza ungayisoli ngokuthi ungikhombe phezulu kwemango nezintaba zikhona notshani obukhona kodwa ukhethe lo hlanya kunabo bonke uthi umfune eduze kwakho. Ngiyathobeka kakhulu bayede futhi ngiyaqinisekisa ukuthi amabhinqa sukume onke ngaphezulu kwayo yonke indlela nonduna nkulu wakithi kwaZulu olokothwe isilo samabandla wonke ushengo sowalisa ngicela simamukele ngelikhulu ihlombe kanye nesekala lakhe ngokungangabazi. Sifunde ukuthi la kulokotho ongangentaba kuphinde kulokothe umuntu. Uma ongangentaba ekhombe kabe emvelweni imvelo iyawubona. Silindeni sibone. Ngiyathokoza kakhulu. Siyathokoza mfowethu.